I pozdrav svima ljudi, Kovalski Pro ovdje. Danas imamo jednu dobru, čudnu istorijsku temu, za Shadow Fight 3 je vezana. Da li ste se ikad zapitali, da li faktori u Shadow Fightu 3 po imenu Legion, Dinastiji ili Heraldi, da li oni imaju neke države, da li su oni povezani s nekim državama sveta? Koje su to države? Pa ajde da danas ćemo da pričamo koje su to države po oružju ubačene u Legion i u Shadow Fightu 3. Pa ajmo da počnemo. Kao prvo moramo da znamo prvo šta je Legion. Moramo prvo da znamo šta je Legion. Ovdje vidimo sliku kako izgleda, vidite kako izgleda Legion, evo ga vidite. Taj grb ili simbol Legiona, vidite kako je kao neki zamak. Ovako izgleda grb Legiona u Shadow Fightu 3, znači. Ali ovo je povezano sa jednom stvarnom legijom koja je u istoriji poznata kao pod imenom Rimska legija. Znači, iako je Rim imao legiju i gde su bili tu glavni legionari. U Shadow Fightu 3 imamo legiju, ali legiju više kao ovako legion, znači legija, obična legija, ne neka najjača legija sveta kao što je Rimsko carstvo, ili ne znam tamo neka druga legija, nego legija koja je vezana za oružje. Pa ajmo mi da počnemo da vidimo koje su to, ajmo prvo da se podsjetimo ko je glavni u legiji u Shadow Fightu 3. Glavni u legiji u Shadow Fightu 3 jeste Markus, on je general legije. Znači Markus je general legije u Shadow Fightu 3, ili legiona, kako god. I sada moramo da vidimo koja su oružja upačena u Shadow Fightu 3, znači koja su oružje Legion faktoru. Imamo tu sekire, ratne sekire. Imamo mačeve, znači dva mača. Imamo tvohandere, koji su dvoručne mačeve. Imamo jednoručne mačeve, obične mačeve. Imamo fly shield, to je buzdovani štit. Imamo čak i topuze, neki kao buzdovane. Imamo koplja. Imamo i koplja, ali imamo još nešto. Imamo i od bacačkih oružja nešto. Imamo bacačke sekirice. Sjećate se ljudi kad sam snimao oružje, istorijsko oružje ubačeno u Shadow Fight 3. Tamo se sjećate da imamo i bacačke sekirice, imamo samostrele, imamo pilume, neke bacačke noževe kao... Pa dobro. Idemo da vidimo koje su to države. Znači ovdje smo vidjeli dobro taj grb Legion. Idemo da vidimo koje su države i zbog čega ja smatram... Sad ovako. Na ovoj slici možete vidite dobro te balkanske države, pošto više je nekako vezano za Balkan. Evo su. Ajmo da vidimo. Prva koja mi se po meni mišljenju čini da je Srbija, država, to jeste Srbija. Mislim da je Srbija ubačena u Legion. Zašto? Pa, zato što u istoriji Srbije, srpska istorija je imala mačeve, znači srpski ratnici su koristili mačeve, koplja. Koristili su čak i koplja i mačeve. Ali sve to u istoriji srednjeg veka. I dvohandere su koristili. I dva mača, znači svorcove. Ali ono što je zaprepašujuće jeste zašto je Srbija morala da bude ubačena u Legion. Neko smatra da to nije tačno. Ne zna se dok se ne proveri. Jer zašto bi u igrici koja je Shadow Fight 3 da ubace oružja, ali da pri tom ne razmisle neki, zašto ta oružja moraju, zašto su bilo koje oružja koje su vezane za države, jer svi znamo da su oružja koji su koristili tokom istorije države, sveta, pa čak i dobra i srpska istorija je koristila koplja, mačeve, ali samo ne znamo da li su i samostrele, pošto Srbija još se ne zna, to je to o čemu može da govori Legion. Jeste sam naziv kako se živelo u Legionu. Znači, po nekim otkrićima, po nekim saznanjima, ja sam saznao da se tamo živjelo kao spartanskim životom. Znači, mnogo se borilo, imali su čak i spartanska oružja poput koplja, ali to još nije Srbija. Po drugom mišljenju jeste i Grčka. Zašto i Grčka? Zato što su i Grci i Grci su koristili u starom veku
i u srednjem veku koplje i mačeve. I po tome ja i smatram i da je zbog toga i Grčka. Rim. Zašto je najviše vezano Rim? Zašto Italija ili Rim najviše vezano za Legion? Zato što to sam Legion jeste legija, ali rimska legija je bila u istoriji tokom starog veka. Kao najmoćnija legija sveta. Znači, rimsko carstvo je skoro moglo da osvoji čitav svet, ali nije moglo. Rimsko carstvo je bilo najjače carstvo starog veka. Jako je Persijsko carstvo najmoćnije carstvo, ali posle Persijskog ide i Rimsko carstvo, koje je vezano za legiju. Sljedeće koje možda bude i poznato jeste Slovenija, ili Sloveni, tako poznato Slovenija. Ovdje vidimo, evo je Srbija. Ovo je Srbija, dobro vidite Srbija, ovo naranđa, ovo je Bosna i Hercegovina, ovo je Montenegro, vidite Montenegro, Makedoniju, vidite, Kroatija, kao Hrvatska, i Slovenija. I Slovenija, zato što su i Sloveni koristili neke mačeve, pa i koplja, čak može i sekire, ko zna. Sljedeća država, po mom mišljenju, jeste Norveška. I zašto baš ta baltička država je vezana za Legion? Zato što su u Legionu ubačene ratne sekire. To su one dvosekle sekire, ratne sekire. A tamo znamo šta je u istoriji bilo u Norveškoj. Pa jeste vikingzi, koji su koristili sekire ratne isto. I koplja i mačeve su koristili. Ali najviše, možda imamo i druge države, nisu sve to države. Mislim, imamo još država koji su koristili. Koji su u istoriji koristili koplja. Mongoli. Sada zamislite Mongolija. Znači Mongolija. Mongolija je vezana više za dinastiji faktor, ali manje za Legion. Ali zašto? To što su i Mongoli u istoriji srednjeg veka koristili koplja. Znači koristili su koplja. Mongoli su koristili koplja. Sada i Makedonija je ubačena. Zašto i Makedonija? Pa zato što i ona je u istoriji starog veka koristila isto koplja, ali duga 2 metra. Znači koplja, mnogo dugačka koplja. I to se, znate, u istoriji kako to je falanga, makedonska falanga. Sastojala se od dugih niz vojnika sa štitovima i sa kopljima koji su mogli lako da probadaju. Osim toga, ali više je vezano Rim, zato što su i pilumi ubačena oružja. Pilumi su isto istorijska oružja, bacačka, i to je nastalo u Rimskom carstvu. A i tamo i u Shadow Fightu 3 kao bacačko oružje se koristili pilumi. Samostrel isto, ali sad ko zna koje su države sveta u istoriji koristile samostrele. Srbija, ko zna, možda su Srbi najviše luk i strele koristili. Srbi su najčešće luk i strele, ali ko zna da li su i samostreli, pošto i samostreli se ne zna koji je koristio, pošto samostreli danas su isto dobro istorijska oružja, ali su onako moderni samostreli, nisu kao starinski samostreli koji možeš da držiš u ruci, da nategneš rukom i eto. Nisu bili onako starobodni, stari samostreli, nego novomodni, novi samostreli sa dodacima, optičkim nišanima, mehaničkim nišanima, sa snajperskim nišanom i tako. Sve to su ti dobri samostreli gdje imaš onu kuku da bi mogao da povučeš tetivu da bi držalo zateknuto. Tetiva da bi posle stavio strelu da bi opalio posle strelu. Ali dobro, znači te države, neke od prilike balkanske. Makedonija, poput Makedonije, Srbije i Slovenije. Ali da li može vezano i, ne zna se da li i tu i Hercegovina, znači Herceg Novi, kao istorijski grad. I ne zna se i on da li je koristio tokom srednjeg veka, tokom tvrtka Kotromanića i... Da li su i oni koristili isto koplja, ali mislim da jeste, pošto u istoriji svi znaju Herceg Novi. Taj istorijski grad u srednjem veku gdje su ratnici iz Herceg Novog koristili isto koplje i mačeve.
Ali da vidimo zašto baš, možda više, možda i Srbija nešto možda nešto i Srbija ima vezano za ta oružja. Jer ne bi neki koji je napravio igricu Shadow Fight 3 uveo mačeve, koplja, 2 mača i dvoručne mačeve sa samostrelima, batačkim sekirama i pilumima, ne bi oni napravili da nisu razmislili, da nisu stavili, nisu neki samo ovako stavili oružja da bi bilo samo za igricu. Već je da ima povezanosti, da bi bilo povezanosti sa državama, da to i države koriste neka oružja. Danas je savremeno doba, ali pre u istoriji su koristili neka čudna oružja. Možda svi znamo svi da su srpski ratnici bili dobro opremljeni, gvozdeni oklopi, gvozdeni štitovi, gvozdeni šlemovi. Sada ne znam kakve su im bile dole cipele, da li su koristili kao kožne mongolske ili su koristili onako čelične. Ali mislim su oni ne kao čelične, ne gvozdene koristili. Koristili su od oružja Srbi, svi znamo šta su koristili Srbi u srednjem veku. U istoriji svi znamo mačevi su koristili. Najviše mačevi, ovi obični tvohanderi, znači tvohanderi, dvoručni mačevi i ovi jednoručni mačevi. Luk i strele, pa dobro i luk i strele, ali Srbija je više poznata po tome, po ratnicima sa luk i strelama, pošto i po mačevima. To znači da se Srbija meša i dinastiji faktor. Ali koplja koji su Srbi najčešće nosili u ratovima u istoriji, bili su i poznata koplja, još plus i koplja. Ali i makedonska falanga, isto poznata po kopljima, kao i Slovenija, što je poznata po kopljama i luk i strelama, ali i ostalim Balkan, kao i recimo Rusija. Ima i Rusija veze, zato što i Rusi su u istoriji koristili mačeve i koplja, a najčešće su neka tamo koplja koristili, onako čudna koplja, kao glaive, tako nešto, glaive su koristili više. Ali dobro, i Rusi su koristili mačevi u istoriji, u istoriji ruske države su Rusi koristili mačeve, koplja. A ne zna se, možda su i Rusi samostreli koristili, ali možda i nisu, jer se ne zna. Pa tako da, valjda znate, rekao sam koje su to države ubačene u Legion. Po oružju, znači države su po oružju ubačene u Legion. Nisu ovako, nego po oružju. Zašto smatram po oružju? Zato što, kako ja mislim to po oružju? Pa lako, pošto Shadow Fight 3 imaju oružje, ali koje su države koristile ta oružja, te države koje su koristile oružje nisu i ubačeni u sam taj faktor. U Shadow Fight 3, u Legion. Evo, poznata Srbija, srpska država, Makedonija po falangzi, Slovenija po postojbinom Slovena i doseljavanje Slovena na Balkan. Sad Hrvatsku se ne zna, ali je u redu. Dok se za Herceg-Novi, a možda i za Bosnu, pošto i Bosna ovdje je čudna. Mi smo zaboravili i Bosnu, i Bosna i Hercegovina je isto bila grad. Isto je Bosna bila u srednjem veku, Srbiji. Bosna. I oni su koristili mačeve, dvohandere, dvoručne mačeve, jednoručne mačeve, čak i luk i strele, pa čak možda i samostrele. Ali to je sve bilo u istoriji čovečanstva. Ili u istoriji sveta, ali ovo je više kao poznate za balkanske države. Pa, rekli smo koje su. Ljudi, vidimo se u sljedećoj epizodi i pozdrav!